bi kwande min yen ve o da gwila ila bi hongde min yen ve o da gwila ila bi dara min yen ve For dagwe vokona bi mat moaje Ijang ye mo de be mad ba vak borok chire tu kube si chama bi gong tek. ajam ko ho doyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he minves Working for Dagwi yina zarap me Dara Chris Bature. da gwila ila bi mat fuku min yen ve da gwila ila bi mat yomma yen ve da gwila ila bi samin mo yen ve Metan show ma wada Paul Tiangda wada rawon dago da fengo ho ya gesi hi yunu wada sino na rei ya te yemo wada tisi fengo ho ya ho sinahot yene wa ko ha gebot ini turuk wada feng ya yunu wada roda dina radmo nende na se sherak wada feng ya rawon homo ejiza yesu kwemu mat sewot amen wada sikyo basa ha mod hi yunu yijugo bogrwang go nusu tino hi kuru beba visis ko yilango hi mesango bogolango hi kuru de he shatat ngomot asikyo basawot Dagwi a hapye ye mo mwa. Aye imewe dagwi dare. De masi dagwi mo. De anusuna ho. Yi ji sisam. Isivel misra. Ho vokbi dagwi bi hak de tu na me wet. Ho yong atomo pie chak. Yi sikwit ke rezina pie chak. De yesi lagwi ke ije ke eji gwerep. Inen velwet. Ho gaba akat bolye na ho re aye fongolwet. Yaga me dagwi dare. Dagwi mo, misimo na ho te ye mo na mezong. Mitala pievies ye vemo di ba ken me ila neimen vo si zaman hinitat na hininas. Guvo mo di ba te ye men na me de bagyang bedu hong. Mi dura ni rat hong ira bi zaman gupe. Hura fom na riza dagwi dare dagwi mo igong veswet. Yaga aroda hala amwat de arafon ves na riza me wet. Giang tuk Shabbat, yaga hase tuk de dagwe atik he zet hovok ni polo ni timin na hora fom mo mwa. Tuk hi tama, hase tuk pongo, hase hi dagwi dare dagwi mo. Hora fom wak ituk hane mo wet, ho kene mo, ke samo, raso, ke huamo, ke yasmo, ke kwene de hase sangal na ho. Yaga ase iji ni polo ni timin. De dagwi dare ayong lagwi na je na gorep tanga pie mwa de yase iji yen ku apong ituk hi tama. Yaga ano ate atuk Shabbat ni rat. Watik he jaram na hisi me. Nong damo na nengmo ni rei. Ano ni polo mo ni gwehen isi vel de dagwi dare dagwi mo asinongo. Humoro marwet, hurani jwang wet, hushigi wet. Hunong nu ha bos ira mwatwak wet. Humara yis ira pie lo mwatwak wet. Humara yis ira huame wet. Ke samme raso ke huamo. Ke rondong me. Ke madung me. Ke kaye pie de yasi mie. Sede bi mad mwa ba wok taksal bwara. Na fo durum. Guba di ni di betje tanga sikyang di samrugus ira raku. Yena vou na binyip. Guba gwe sek vok ibama batumal yik yana yang mozi hu hana wot wuda roda wogo kasidi dagwi a hana wot igongomo wudi vok binyip yaka wuda sang way basamot himba hi yunu hase yi kubok rangwinyo gunusu tino he kuru de he shatat lao hi tungun de hi timin ngomo dite basawot aremo kasidi nara ha hong min na yin gyang wuna na shira hong ina roda se bagat na me yindal bang bimaru mwa jay yasi nyang guyin maga kasahin I jiyerem bimad mwa na yin si binang zet ina roda se yere bimad dematik jaram yagame guyina roda se sidi mwahin ina se bipris hong italamo dagwi ato yang mozi aha bi Israel ni hamo. Would offend the basa hamo, the ra walk he. Could have seen non dagwe the rei, yaga hame, hase ha, hiniken, hase ha, he vibis hot, hase ha, in a rat. Would offend the basa hamo. Would I say be tin ha, homong and the hayi, he said that would I say a conde would I say romaret, he said that
velje moi hasiji yere yom homo de se jiheret wode tisikyo yi remozon de se dj yasiji yom homo anwet ko wode sisimi dolbin top piende wode sikyo gwokye yinu dagwi yasi piende wode rame fom ka yejen votu ende yeso yeveve deve jirot voragui ke had vorogesende dagui eyila hot tivininga ke beba dolvese tangaye yarano masisimi dole bata debitin ha veneba kanka basawot yuguboran dagui basamot hi talamo dorara woda tomalater pie yende yete woda siji yom homngan ko woda di ejiguboran ko ishaya woda di ha dagui ehomo hadunga wot woro piende te woda se engomngan yasi yaka wura gire ridu dagwi kuma sisimi ode basa yiji guborang yishaya tino hikuru dehe binas lango hintungun dori dipende guborang dagwi gwayi velo hete ligis yina bimat sangal ihe yaka yen ga gile badu dagwi batik sana geng numen ba kwaro wuna nasira hi ni shei wada si digo man piende te wada si iji pie man romangan asiyaga be matvende ba si sal iji jeo be matvende ba si sal iji jeo yena ve ba ve de yom and si jj imwa haga we the ve de yom homngan we shetan we ichi chakwet whatever would I work for would fugu would I work for gwam kwensan kodara forme koda kyot de rabi du dagwi kuya would kyot de rabi du dagwi would a cd piende cite the wood it say the cb du dagwi moret would a cd ijibasa and the babasa wood but dunga wood pie de tiditu yen de dagwi anyere ijigubograng me bu nusu tino ikuru visit with a di homo adunga wood dagwi isimi dorti young dagwi hwakwet dagwi isimi would dagwi hwakwet zong da si dagwi wu mesen da si dagwi wu tasalo kuye simi dori nons he ni reime dori ne fongol dori tedbeme ko woda tidi dagwe yi dori young pichak de se dagwi mudwet tiangaromo de mahabikan young piechak debi le piemo fongol debi ti chat inent pienano debi le pienano ne fongol dagwe yi asinkiri ku dagwe ti dunga wot eji bidume waka sidaka dori nong bidamud nere wada di asidaka de karo de yel eji ni jwangwet asi daka dori mara yis rata piem wathagwet wada di biduma vemo deba wara wot ve ya dori bin gyang ve dori lame fum de ve maye impolo ba ma bishe de bekwei wada di ka ye jen edugusa babasa wot bidu dagwi bukuru be bavomo debe mat be walk debe mat be bata deve debe mat be rafum deve eje polo de mo be mat be ti basawet yaga no be kan yang be mat wo be ge bidu dagwi ko be hakba katok be du dagwi met ya ka we mat de sejen da basa de ha dagwet e ka we mat da tok ni be ni nganwet e ka we mat da vok vyong ni nganwet de ye kamori ha dagwi da basa de te ha dagwi eji yemewet be mat short romo basi bili bisinde bada pichakwet yan bisinde bada ka yepie ya do mungani ne di pie de siki teji je mungan ho de ra ne bijut ro awa gwinin de biki tuk ko romo yan bisimi bi minti bitun tuk havel ko hadi pie ba ki de kawet yaga no be mat bisimi de be basa de hadagwet komisin mvodungan wod vomo de re basa be mat hadagwi ko wod vomo de receive da de be ngwo ejin lomot ka yejen wod basa pie mngan ijugubo randagwi de kawo mara work yaga ka big dagwi hite ha homngan ejin yemot ko se de ka big dagwe te ha homngan ejin yemot bi ha homngano ite yere yede batusi jini yemot ko se de ne na ras ko yembe tigwongra ko dagwi ite yere ngano de tulu ko neo ni tituyo be pomukon dagwi pienda terebe erane matigwong ra dagwi abatame de basa ende be dahon de gwasa hon babasame matituyo me be pomukon dagwi ko yunung would tin hamada say he said that they would say eji yom humana that he said that they would say eji yom covid-19 that ko masisim dem yingan ha dagwi dunga wood pie tiat yende jam do the top would koro de dagwi he mesan himba woda sege bidu dagwi he talamo woda te koro nisa sira pass de dagwi enche bagbak woda koro hiningan yaga no pie yesiki tiang de woodwet mission do the top dagwi andon bidu vomo de te woda de so yomwet dagwe non bidu vomo yaga kel howet
dagwe non be duvomungan yaga da taka wodwet dagwe non be duvomano yaga da be masa wot ne gwon si gwome dor bin ted be madme ingomgan izi jay yaga de ritome de neradme de gapme he said the word de besme he said ji salmot yaga woda si be mad vende baga te woda si be mad jere woda si be mad vende aparo woda si jaram woda ted be me dagwe asisim ha ningan yaga no masisime dode rabare chiwil dode rambe tomot woda si ki tieng de dagwe woda hasi wokbe wasi ki tieng de dagwe bi duvoman wasi gengas ver ke hasira ni gonme kasira ngon be rome kasira ngon be marbe hare jenchak be marhabi yo burom be vokwit hakwet one day you know e bossa he burom be vokwit wod vomo de rasende woda tok burom be vokwit be maku ven be se woda tok woda vokwit ya bara vok do wet ba te wo vir ho de kwit wet bi tok kwidire bi tok kwidi ngon be mat de piende be rakas Pierre shot in the water rakas ye, the remote of the tang ye, one zembirom, the ratisi to the ye, yes, a quit in the barahe. Bara madiang, de be moxe, de be mok rock, de rockave, de be kusvel, de vil, he say jere, de rockave. Ko wa wurara ye mok hen me e va wurara ye mok hen ngane ko wode sanda do di talk ke mok hen ngana se hi dagwe wode talk hi dem gon piende ete eji nzemo ise bara baso vere be marba ka be have met bara piende tiditu en jang de vampie pie manga de bara eji jenga nizem nende na si vo dagwi banasi nizem de na si ligiswet banasi nizem nenda ni prokod de ne veswet na si nizem de ne te de binye dagwi eji ne ye mot ko ne te ne ra dagwi eji san mot yaka no a jam do the topia de ngano ma fena yin de jeng de na walk de haramo dagwi a te wot ne rat ijiza yeso amen dagwi la ila bi kwande min yenve o dagwi la ila bi honde min yenve Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi yina zarap me dara Chris Bature yinite wonta in kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro yini tok yila narangwomo yaka sele ke won narangwo mehengo wese vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin vid narangumba vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin winning narangwuntak vid shatat vid read winning nas winning tungun shatat timin umba dagwi ate ine ne rat memwa